Ang galindang, diyak kaya atin ti agchiptanaw. Nauma ka, nagrunrun ta. Unang kail, Anya nga ti aramidaman. agpasada ang klatan. Ipamaysak ti panunot ko iti panagpasada, kan bangkag kaw. Apay ngay. Nauma ako na chiptanaw. Sa nakasta ko raw. Awan sa bali anam na mag, no saan, asika. Basta, nauma ako na chiptanaw ang kail. Diyak kaya tayo. Masino, dinalain! Ang pinadas kamay! Na, agpukpukaw ni nataw. Ah! Nabartay. Ay, ang mga nuan niya man ang ti aramidan na. Masino, tiyagin lalaing, tagbuksing kamay! Nakman la nawaan ay. Mga nuan niya man ang ti aramidan na. Ah, Nataw! sino ka? Siyak ni Kwaraw. Umaykan, taylugan kan iti tricycle ka, tay tulod kan iti balayaw. Saan? Awan bibiyang mau. Umadayo kan tamangan no, mabitog ka, anay. Umay kakit din nataw. Irespeto ka nataw. Iso apang ngasay, ta sumurot ka kanyak, tay tulod kan iti balayaw. Wahun inteng, nakitak. Ilugan mo't ni Kwarog ni Nato iti tricycle na. Imbagman. Nasabat ko ni Nato iti kalsada. Ang naglumungak adagos tanabartekot nga ron. Mabutengak. Ang mga nuad niya ti aramidan na kanyak. Di kwan, nakitak nga inlugan ni Kwarog iti tricycle na. Intulod na siguro, di balada. Naimbaglaangan tada ni Kwarog. Tanuawan, ay, sigurado nagubor manan iti balay. Unay na di bartag, ta saan ang mabagbagaan? Wen nga rod nukat na bartag, kumaritan iti kalaban na. Ay wen no saan, agubor latan. Malata, bagbagak tuman ni Nataw. Warag, ay, aday bagak. Rabiin tata ba daw? Apay aya, anya ti bagam. Ada ngamin nakita ka babalasan, kin babaraw, iti sakaan ng tibantay. Ha? Narabyan ang ngamin na napanangayaw, kin nakita kita. Anya nga tararamidan dahi sa kanan ti bantay. Ay, jak amuah. Tayo din nakita dak, naglumeng da. Kahit, apay nga umay mo ibaga kanyak dahi tata ba daw? Ay, kitain kay kitain ang mga nonyamod tayo, tararamidin dahi jay. Hoy, anya tararamidan nyo dito sa kanan ti bantay. Apay, aginaram kayo dito sa kaanan ti bantay? Sige, jipaut, plus light amita. Wunchip, Ha? Anya tararamidan nyo dito Paris-paris kayo kaday. Agis istorya kami lang, mat. Apay nga rod dito sa kanan ti bantay ti pagiin na ruman yaw. Ala, intayawn. Dito'y kami. ay saan na mabalain? Maday, ti araramidan yaw. Ala, umay kayaw. Tayin tayo di balay kaw. Sumurot kayo kanyak. Sa nabalay, tapag mirhindaan kayaw. Nangagyot imbaga ni Chip. Intayawn. Sige, agmirinda kayaw. Di ka agbabain. Sige lang nga. Agmirinda kayo lata. Takalpasan ti pa nagmirinda yaw. Kaya't kayo akasarita. Nalawag ka day. Itatanalpas tayo na nagmirinda. Kaya't kayo akasarita. Apay nga da kayo jay sa kaanan ti bantay ti kastoy arabe ay. Paris-paris kayo ba ay. Agi-istorya kami lang ang Chip. Arman mi ti Paris mi, Chip. Ay, sana nasayata mapan kayo agiin naram jay sa kaanan ti bantay. Ubing kayo pa ay. High school kayo pa lang. Isungay ta, ti aramidan yaw. I-priority yo ti panagadalyo ha. Senior high kayo pa lang. Unchip. Numakalpas kayo ti panagadalyaw. Da kayo lang ti mairanaw. Kat saan yun nga ulitin ti mapanagiin naram jay sa kanan ti bantay ha. Tainton kwan. Makaramid kayo ti pagbabawyan yun tao. Mawatan yaw. Unchip. Kansanda kon ngawagan iti Chip. Tadyak kaya atin ti agchiptanaw. Nagikatakaon. Kat da ito iti maudi nga ibaga kada kayaw. Agtantanang kayaw.
kan igaid yu ti panagadalyaw. Kang runaan na, tulungan yu dagiti dadakkel yu iti trabahaw. Kasyan yu ida. Wen manong kwarog. Wen, kapitan, kasta tinapasamak iti rabi eh. Kat nasaya at launay tadim ngagdaken ni Kwarog. Ay imbag man. Himbagpay ka ni Kwarog ta nagagalat ta. Kasta ati chip tanod. Ay naimbag tada ni Kwaraw kat dimngag dagiti teenager. Wen ka no, kapitan. Ni Jupit mo tinang istorya kanya kita imay gimatang iti kapay. Iso asa naman pala nagikat ni Kwaraw at chiptanham. Apay, nagikataya. Kaya't nangaron tagikat ta nauma ka nam. Ay, oray kasta ti bagbagana tararamidan na mo ti trabaho na, kapitan. Ay, kwa. Ay, kada kon itigat-gatang akapay, marikwan na. Taindak man agkapi di balay ni Kwarog ta kasaritak man. Sige, mabitlaan, kapitan. Tsakayatan na talaga ang kail. Ipasublat kung tikin na chiptanod kao. Apa ngay? Naumak nga rudan. Kung may mayatan no agpasada aklatan, kung nagbangkagak, kung nagtalunak, kung naggardinak. Unang kail, tsakayatin ti agchiptanawd. Disturbo lang day tayo tibiyag kao. Eh, ikaw nga ron irwan yung termos mo tagkapita. Ada ginatang ko akapi kan tinapay. Unang kail, kalpasan na, ina ko nagpasada. Sige. Andar. Abay akam kamatan na kanita talakay. Ay! Agtatakaw na ita! Tinakaw na tipitaka! Pagandara mo ti tricycle mo. Ha? Ay, sige, up! Ay. Di mo na ipagtaka na. Kumpot ka! Up! Itulong ko iti presentaw. Presento mo detoy. Anya day jay? Ay, tiliwan nyo dahito yung pasaheros ka. Agtatakaw dahito. Saan? Di ta kayo. Ups, up! Di ka tumaray. Oy, di ka tumaray lalaki. Ad-adda makabasol ka. Lukas ta, tinakaw mo dahito yung wallet. Sapay nagaduti kwarta linaw na. Pasig a color blue. Sagsasangaribo. Kwa. Naglawa ka po pulais. Kita am dahito ID aw. ID ni tata lakay dahito akaruba may. Kat dahito yung alalakay. Sana taga kabildatan. Itala nga makita. Inawaga ko ni tata lakay. Kat ondawi ka nun dito yung presenta. Saan? Di ka gunay itidakas lalaki. Tadadda a makabasol ka kunak man eh. Palubosan dakon. Ang tatakaw ka lalaki. Intaray mo kit din ti wallet ni tata lakay. Way na populais. Kukwak day ta awalay. Magmagnaak ama panagura iti pagluganak nga umay dito yung ilay. Inwar ko nga mintiwalit kao tabang isaganak iti pagplitek. Idadaim masidag alalaki. Kat intaray nan tiwalit kao. Isu day ta alalaki, apo pulais. Ibalod yu day ta ngagtatakaw. Sige. Saan? Ibalod yu day ta ngagtatakaw, apo pulais. Umaygan, agtatakaw. Saan? Agyaman chip kwaraw. No di gapukan ka. Jak na subli tiwalit kao. Wang tatalakay. Sa dino ay ati papananyaw. Takuyugan kayo langan. Tanay, nagadugayam ti kwartayaw. Ang mga nuad namang luko kada kayaw. Inaklangi ti doktor. Nagpawit ngamin dagiti anak kao nga day di Amerika. Isu day to ya day ti walit kao. Tapagpadoktor kao. Ugali ti lakayan. Adun ti an-anayag. Di na ka man laki nuyog ti kanakanyaw. Nasapa nga minarimwar. Tada ka no outing da nga gagayam. Ala, kuyugan kayo nga rudain tatalakay. Ay mabitlag. Tay kang kay tigungguna kwaraw. Ay, saanan tatalakay? Sana nga agpatangdan. Inaramid ko lang ti may parbang. Inteng, saan mo ka di anadamag, tinadamag ko? Gaan niya? Ni Kwarog, adda kinamag na nga agtatakaw. Kat impabalod da. Pinusasan na ka no, sana binugbog. Anya? Ay,
Kita man ngagpaiso ti damag na maminsan. No saan ako rang? Sobra. Ha? Saan apinusasan ni Kwarog jagtatakaw kundi na binugbog? Aya. Aniya mo tinda kita nga agipadpadamag. Surukan di mo ti bagbagada. Ay, good job, Kwarog. Ay, adun tinaramidam ang nasayaan. Angkal, Talaga nga ipanakil ka at chiptanon. jak nga raw din kaya ti chip tanaw, angkal. Agsapol kayon iti sumukat kanya kas chip tanaw. Aya. Sige, angkal. Rumar tayo dito balay ka. Tagpasada pa. Adto yung tili magasot ngayon pabariyam kwarog. Sagbabainte, 50 kan coins dayta. Thank you, nana. Narigat mo ang pagsuklay. Tanudad duma. Saglilimagasot ti kwarta ti pasahiros ka. Katawan pagsuklay. Iso ano dad duma. Saan kon asingirin ti pliti da, tawan pagsuklay. Ket na maminsan, kasta ti kinasikap dagiti dad duma. Tapno mailibre da lang iti pliti. Iswa na sa isaya at lata nga ado ti barya nga igemo. Tapno da pagsuklaim. Tausto ka. Nasikap dagiti daduma. Dagiti awan konsensya na. Oy, pudno da ita. Di ka mutin mapmapan iti barangay hall, kwarog. Dakayatan ti agbalin na tanaw. Manaktakla day tayo ti trabaho. Ha? Imbag kumamot ano. Nuan niya? Sana, jakon baliksan pa'y. Sige, tayo na ko nagpasada. Enteng, apay asaan nga umay matan ni Kwarog dito balay? Busy nga rod nagpaspasada. No saan mapan iji bangkag na. Uno iji garden na. Uno iji talon na. Ay, imbag man tagimagay. Uy, nagagit at talaga. Ay, sayang laeng tawan asawa na. Na, Awan mga sikaso ken kuana numabannog. un nga rod. Manyangan. Kasta talaga tinaikari agasat na. Wena. Apay, talaga adinan kayat ti agchip tanawd. Di na kayat ka no. Kahit kasano nga rudan, Bayak pa lang Agam saan ang mabalin nga agikat. kat kuna namat adinan kayat. Saan nga rod ang mabalin? Ipilit mo nga rod no dinan kayat. Ay, jak italtalak no kuna na nga agikat. Bayak lang. Nagsiglat at anod. Iso jak kayat nga agikat akas chip tanaw. Sa bagay, chip tanod man kan saan, makatultulong matlata dito barangay tayo. Dayta pa'y tiga puna, ajak kayat nga agikat ni Kwaraw kas chip tanaw. Narabihanak mo ito na naggapoy di balay da usay. Ay, naimasan mi tinagis istorya. Ha? Anda nakatakdar at tao itirwar ti balay ni Violet. Agtataka ko sa amay. Ay, agtali na edak di tao eh. Aglingedak lang. Dajay, tinaliyaw naman ang tibalay ni Violet. Ha? Napan iti sikingan? Ay, siputan ka. Anya nga tati aramidan na. Ha? Ay, sus, kalayatan ng titawan ni Violet. Sabay nakalukat pa lang titawan ni Violet. Katrabe ay, paliiwak ti aramidan na. Amukang. Awagak ni Violet. Kastamot tanda usep kan jipaw. Hello, Kwarog. Aday tan. Pilitan na nga ilukat tiri daw ti silid ko. Wan. Sige. Kasano numalukatan na tiri daw ka? Oo, wan. O sige. Magnakayulat tayo ti tawa. Bye! Aday ta. Ay, nagsardengan amang puwersa iti dornab. Sino nga taday ta? Ups! Nakastrap tayo dito balay ni Violet, Chip. Ayan ti agtatakaw. Sige, agpaliw tayo. Ang mga nunakadlaw. Ti lalaki. Ay! Di kag tignay ti dakas!
Ingatom dagiti imam, ket di kag tignay ti dakais. Balbalagan da ka. Sige, usep. Jeep out. Repetan nyo dagiti ima na. Unjay! Unjay! Asino ba ita simrak na balay ikaw? Anya ti panggap na, ang takaw? Masakit kami ta anak ko. Awan pang pagas kukun ko na. Isungag takawak ko may timabalin ko nga ila ko. Ay, sana rason day ta. Nagaduari medyaw. Asaan kat ngagtakaw. Oh, Mala, sungbatam day ito nga inaramid mo. Ipanda kay jay presentaw. ay, ko saan pa nga siyaw? Saan ko ba? Kasi dyan ako masakit. Kinasyan ni Violet jag tatakaw ang kail. Taga dita sulinak aparti ti barangay tayaw. Ket pudno ang masakit ti anak na. Isu a kinasyan ni Violet. Ket sanan nga indaraw. Ngam ko na ni Violet. Anas ken nga dapirmaan na di barangay haul a kasuratan. Ano ulitan na pa'y tinaramid na. May balo tayo. Isu nga urayan tayaw. Ewan, kasta ti arami din tayo. Naimbag din ta na si putak ang kail. Tanusaan. Nagbaligi ko nagtakaw di balay ni Violet. Nasiglat ka talaga, kanakan. So, babalay, adikan agikat at chiptanaw. Kasapulan na ka ti barangay tayo. Ha? Jak itulok nga agikat ka. Ay, sige man langan ang kail. Sanain. Agtali na idaklangan at siptano dito barangay kabildatan. Ay, kasta ti kato. Naragsakak unay ka anakan. Ipanakil ka unay. Ipanakil ka akas chiptanaw dito kabildatan. Good job, Chief Tanod Kwarog. Husto ni uncle mo. Saan kan nga agikat? Takasapulan na ka ti barangay. Keep up the good work, Kwarog. Ay nabadong, day talatanang barbartag kar aramidam. No kumata agbangkag kalangan, di mayak kuma. Tuyang my love. Di ka di agong ungay. Ngaputalab na lab ka. Tuyang my love. Sardeng mong tagbartag badong. Awan pa'y pakairanutan kan ka. Sana bali Talab na lab ka, mate. Ay, awan serbinet a lab. No awan matrabaho, tadi ka matagbiraw. Naturo ka kaon, tuyang. Naguro ka dagosan. Ay, badong! Hay! Ay, nagalasan ka ramid ni badong. Ay, sakit ti ulaw! Sige, nanatuyang. Kupinin nyo ana imbag dagiti badaw. Kat ikabil yun iti supot, ha? Simpaan niya, wan. Iti kasta, saan ang mapaay ti agpalaba? Tanong saan anapintas ti panagkupin niyaw? Di danto ulitan ti agpalondri di taoy. Wan, Violet. Inikan iti maikadwa agon daway nga agtrabaho diti laundry shop kaw. Iso adi mo kumandadaolan ti panagtalakaw, ha? Wan, Violet. Masyanak ngamin kan ka, nana. Tawan pang gadam. Kan nagpakpakaasi ka, nga alaan ka manen kas katulungak. Iso nga inawat ka. Wan, di ka madanagan. Ikaray, saan akong nga garamid iti kalukwan? Nasaya at no kasta, nana. Sige, Kwarog. Aginom ta. Ada pa'y pulutan tan. Inlotok tay ginhatang ni tuyang ko akarnay. Ha? Ay katuna, tatabataong. Awan ngamin mararamid ko kay tije balay. Isuan na lagip ka, ti agsyat. Ket may mayat, no da kasangaw. Isuan na lagip ka. Agpasada ko ma. Ang madda ka mait. Isu asigay. Patgan ka, tatabataong. Ayos. Ala, hingka nga ruday, mangirwar iti basaw. Agbayad account iti utang ka, Marikwana. Nagsweldo account. 5 gasutlaan ti utang mo, mare. Awan surok ken kurang na. Mabitla ang talag ti listaan. Dayta. Dayta tay listaam. Uy, maray, bayad account. Aw, adto'y ti 5 gasaw. Thank you, mare. Ay,
Aday nayon ko nga igatang itilakok. Ay, huwag gayam. Imbag man tayo inawat na kamanan ni Violet kas katulong na dita laundry shop na. Wan maray. Nalasay saya atam ti trabaho. Tapno di na kay katan. Tamo, maray, nagriga, tagsapol iti panggadaan. Wan maray. Jakmet ka ba ilan ti agisursur iti natnatang tamabanugak amagmag na. Wan aklunan tayo na bumakit tayo, maray. Isong aglukay matan dagiti tuumang tayo. Wan nga rod maray. Nala, saya atan ti trabaho. Tas ikama lang ti mayrano. Mayak man paray. At daawit ka at ang nadan. Tengedan mengagpaiso paray. Una paray, adapay pulutan ta. At kay, Pulutan mengagpaiso. mangirwar ka na iti baso paray. Tagsango taman ngagkumparay. Aguray ka man. Bagkapay taday tala agpapainom ter aramidam. Di na minsan, naginom kayo ka ni Kwarog. Ita awisanak mga ginam. Ay kitwin paray. Kumplitaon. Adapay pulutan tan. Ang apay paray, awan trabaho, taday tala umin-inom iti arakter aramidam. Awan nga raw paray. Imbag pa'y ni Marituyang, tada trabaho na. Win nga raw. Angam siya, kitawan. Awan mo't masapulat. Masadutak ngagbangkag. Tadi mo't lagtudan. Kasanungay ngagbiag timula. Iso nga umin-inom kalatan iti arak. Ay kitwin paray. Ay pangalalaam nga, iti igat-gatang mau. Ititid nito yan ka paray. Aguray ka paray. Itay pa adamag ka adamag paray. Aginumda ka day. Wano saan? Tano saan? Innakaw. Tamang kita iti sabali akadwak nga uminaw. Malalaing kalatan. Jak kanunungan ti aramid mo. Agtrab-trabaho ni tuyang mo, ngamigat-gatang mo iti arak. Anya nga aklase day tang asawa. Nga, ung tanak ka di paray. Ay wenta masurunak amang kitkita iti langam. Jakmeten makitkita ni Marituyang, Marikwanang. Lakwak ko maiti lotion kan lipstick a red. Un maray, red talaga ti lipstick na. Sak nagpuskol pay. Iso nga ron nga inaklakwan. Kan lotion pay Paggugusto na ti lotion, naglaka may boss. Talusyonan ng sama amin na partit bagina. Saan adakas, Maray? Ada ni Marituyang dita laundry shop ni Violet. Busy day ita. Ado, tagpalundre. Aya, napigsa nga ron day ta laundry shop ni Violet. Ada pa'y taga sa bali a barangay nga agpalundre dita. Ay, imbag man. Mayat day ta negosyaw. Awan pa kalugyam dita, Maray. Wen kas kanyak, malugi ak no dadduma. Tada umutang itilakok a pagpapintas. Gaminton kwan, ilumlum manganda kon. Di na nagbayad. Ay, day ta nga rudkat. Iso ana panunot ko timang renta iti basit lang a pwesto. Tapno sa anak kon nga gisursor. Ay, kuwan may mayat pay. Alamare, tay nakman dita laundry shop ni Violet. Tabarang gumatang met ni Violet. Nala, inggalatan, Maray. Sa anak pa'y laeng agumatang iti lipstick kan lotion, maribanang tagtip-tipidak ita. Aya, awan ngamin trabaho ni Badungkaw, iso anas kang agtipidak. Aya? Ay, makabanog ti trabaho mi kin ni Violet. Aganos ka. Alang nga rod, innakaon. Ni ngay Violet, napanan na. Nakikinda, Maray. Awan ngamin si daun may. Ay nagasat ka. Tafri chow kagayam dito. Iso asay saya at ti trabaho, Maray. Masapul anadalos amin abadaw. Ken napintas ti panakakupinda. Kasta ti maiparbeng. Ket pasensyakan amaribanang tatalaga ngamin nga agtip-tipidak. Iso ajak gumatang itilakaw. Importante pa'y agatangag ti kanon bikin ni Badungkaw ngam ti pang paarjawd.
Ay, maray. Husto ka. Di magasak lang mat, tabarang gumatang ka. Ay, husto ka. Importante pa lang gumatang ka iti kanan yaw. Wano kape kan asukar yaw. Tadi kay kat kanayon makikape iti kaaruba yaw. Ay, agur-urok ka manen dito'y supa, badaw. Kan agat arak ka manen. Ay, day tala arak ti amaw. Ay, hoy, badaw. Hoy! Hoy, agriing ka, badaw. Hoy! Ayun ay matanti kastoy abiyag. Ha? Enak man naglutaw. Sige ba dong, mangantan? Nag-imasay ti si Dainta. Adobo at ngay ti manawk. Wag, taday talaang matinatdaala ko ni Mariko anang asidaan. Naumaakmat nga minang iti dilata. Ala, mangantang aruday. Na nagsaya atan. Ala, mangantan. Ngam pang nga asim tamang sapol ka iti pagkwartaam. Tanay, nakakaasi akmag. Kanayo nak amabambanog ijay laundry shop ni Violet. Sige, kat ikanak iti kwarta ma. Tadagatangay. Sanay, sigurado nga igatang mo iti arak. Iso amanipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? No kayat mo ti kwarta, agtrabaho ka? Kan no saan kang agbalbalay? Ha? Sinaan ka langaw? Ha? Anwag ti asawa? No di nakmat amo at tulungan namang gay? Ha? Kan anwag ti asawa? No day talaang agbarbartag ti amo na? Ha? Di oray agsenatan ba daw? Pari ko anak. Adda ka di mabalin mo ngay patrabaho kanyak. Tatangdatan nak. Ha? Ang mga nukayat mo ngay pag-aek. Di talikodan to'y balay mo, maray. Gai ka kaun. Tatangdanan nak. Ngamin, awan panggadak, maray. Kahit agsapsapolak iti mabalin ko apag kwartaan. Sige Gai kam di talikodan ti balay ko. Agyaman nak, maray. San lang iti likodan iti sikigan pay. Kan niged, kan nawan. Arigla daw, maray. Sige ka ba daw? Kontrata lang ang tapno kukwam ti oras mo. Free chow ka day, maray. Nangalaan mo titi kontrata free chow. Sika nga rod, maray. Sana balay, taado ti kwarta. Ay saan? Masadutak nga aglutaw. Angam sigay, pag meriendahan kay tagsapalaang. Kontrata nga rod. No, per day nga, maray. No por dia, sigurado ang maabakak. Kaput mga numalpas mo iti may sabulan. Idinto tamalpas mo lang iti duangal daw. Ha? Nala, kontrata amon. Sige, oray 800 pesos. Wala ka di tinayon nan, maray. Ay, sobrakan. Pag merienda ang kalangarudan. No kaya't maka 1,000 nga mawan merienda. Sige man langin, maray. Uri awan merinda nan. Basta sa nga ribaw. Baka bandog mo tayo. Sapay mabisina ka. Adupay tinaskin nagaikak. Ay, agawid akpay. Inakpay makan. Itag subliak tumanay. Ay, mabisinak at talaga. Nanatuyang, adamanin awat ta alalabaan. Aglalaok. Ngam ilasin mo dagiti puraw, iti di kulaor, Wan, Violet. Amok daytan. Di mo kontrolan ti sabon, No di ka te katamtaman laang, wan. Wan. Tano kontrolado ti sabon. Naangot to ti bado, inton mamagaan. Wan, katamtaman laang ti pamayak. Kan katamtaman mo't laang ti fabric conditioner, Wan, amok daytan. Palpalagipan ka laang, nana. Ala, si kantag laba, ta siya kung tiag kopeng. Sigay. Laglagi pom dagiti imbagak. Iti kasta, saan tamanin nga agulit? Doble trabaho no kasta? Wan, amok itan, Violet.
Magkitam ka ba daw? Dua nga alda mo lang ti kontratam. Nalpas adagaws, kan nadalus pa'y, awan makunak. Kitwin jak ikatay, ti panagtalag mo kanyak, maray. Very good. Ken binunag ka, dagiti out. Ket impundok, di tayo igay. Nasayaat. Sige, itad ko ti sweldom. Katinton bigat, agsubli ka, aggabyon ka, Takayat ko mamulaan ti likudan ti balay ko. Ay kitwin na, maray. Mamulaan iti nateng. Sige, maray. Nalangarod, intan di ta tersenak, itad ko ti sweldom. Dakan, tuyak. Nakaluto akaw. Ha? Nakaluto kan? Uy na. Naawat ka, ta sweldaw. Iso na panak na kitsinda ijay ilay. Gimatangak iti bagas, kin si daing. Aya, imbagman ba daw? Ay, kitwin na. No kasta kumaakanayaw, di nagsayaat sa anak ang ma-stress. Wen, tuyang. Manipo dita. Agbalbaliw akaw. Nasaya at launay ba daw? Malangaro din, mangantan. Ay na. Naragsakak amangan, gaputasikan amis mo tinaglutaw ba daw? Hindi, pare ba daw? Gabyon mo tigamaw. Wen, paray. Nalpas ka ti kontratak ni Mari ko anak. Na, ay imbag man. Adamanan igatang ka, iti bagas may paray. Kasta. Sika ngay, paray. Ang mga da pag-aik mo. Ay, ada. Ijilikudan kan sikigan ti balay may. Ay, kit, gai ka kun paray. Una, kaano ka ga umay? Hintun bigatin Sige. May kantang, tagtulag ta, numanutiswil daw. Sige, Inteng. Pagaik mo kan ni Pari Badong. Kan pagabyon mo maten, tamulaak itinateng. Ay, una. Tutalawan mo't ar-aramidin ni pare ba daw? Di suntag ka ay. Sigon ka ni Mari Kwanang. Mayat ka no ti trabaho ni Pari Badong. Anya nga iti imulam. Agmula kiti petchay Sige. Sige. Siya kun ti makitulag kan ni Pari Badong inton bigat. Taibagak dagiti rumbeng nga aramiden na. Tatabataw. Where is the going? Kumpay mo't di tayo gamaw. Nakagaik, ijay likudan ti balay ng kalmaw. Ha? Ay, bayamon day tatabataw. Intakit aginaw. Ay, saan na yun ko araw? Nagbalbaliw akaon. Agtrabaho akitan. Tapno di nakisina ni tuyang kaw. Narigat ti awan asawa na. How? Amok san lupam. Adulamay. Apay ngay siya, awan mo tasawak. Ay, kitsi ka Mala, inakaw. Ha? Tay nakagaik. Iso pa'y titangdan kaw. Mala, ingkan ti papanam ko araw. Pati naktaktakay. Mabit lang. Nagbalbaliw ka talagang tatabataw? Kitwain, nagbalbaliw akaon. Agtrabaho akaon. Imbes nga gininumak laing iti ara. At tuyan titangdan ko, kini pare inteng tuyan. 2,000 pesos amin dayta. Tagabyawn ken gaek tinaramid kaw. Kinontrata. Ay na. Kasta aba daw, di adda igatang ta iti abastuta. Ay kitwin Kit ita, mapanak may ti balay na Mr. Bart. Ipagaik na kanukay, tay likodan ti balay na. Inkalata ba daw? Wain, tadyak kayatay, tagtugtugaw latan. Kababain mutkin ka, tuyang. Nasaya at tamom day ta panunutan. Manipod ita, aggagita kaw na talaga. Iti kasta, saan ka ma-stress kanyak, tuyang? Kentap no saan ka agbisay. Ay na, nagsaya at launay ba daw? Ay kitwin awan at rasak ita at trabaho, tuyang. Basta nadalos laki day, apanggidan. Agyamanak ba daw? Kunak no awanan pa nagbaliw mo. Ay, maragsakan na tanagbalbaliw kan. Iso nga ita, love na love ka ba daw? I love you. I love you, my tuyang. Ala, ituloy mo ti panagbalbaliw mo, Tata Badong.
Tapno saan ang ma-stress kan ka nito yang mo. Badaw, nakadigo sa kaun. Nakadigo sa kaun ko na. Ay, di nakman kalbi-kalbi tay. Kita mamadama kag silsilpan. Ha? Nabanglo akaun. Anya ko maita, no nabanglo ka. Gatla na kan tumot laing. Na, Ni. Nagpukaw ang signal. Nagpukaw hindi nagtugaw ka dito, abay ka. na. Ay, Kay, papanam ngay, apay ati makder ka. mapana kag biro kiti signal. Ala, tataba daw. Apay nga imuli ka dita po tinyawg. Iberbero ko ti signal na ito cellphone ka. Apay masapol nga umuli ka. Nagngato di tayan mau. Ada signal nito itok-tok ti niyaw ko araw. Agan anad ka. Amang ano matinag ka. Siya pa'y may tikunam. Hindi pa yung binga, kanalay nga umulay. Ay, ipurusam nga rodo ni nanan tuyang itibunga tinyawg. Anya nga pa. Signal laing, tirantak nito yung ataw ko araw. Iyay. Adda ni Jay tuktok itinyog ni Badong Mau, maray. Na, makauli mo't gayam. Idi pa'y ngagpapauli ak iti bunga tinyaw. Tasing lagag. Angam ko na nasaan ang makaulay. Masadot siguro, ah. Angam san abunga tinyog ti kayat ko nga ipauli kan ko na maray. Anya nga rod ngay. Mangga ti kayat ko nga ipauli kan ko na. Ingkay baga, ah. Kanikan nakto, ah. Taimbag lang ay sukap. Wun maray. Saan mo't ana nga ato day tamangga? Nalaka lang nga ulyan day ta. Badam! Ay, di ka masasidag to yan. Agpatingga ka lang dito na ugasan. Na, apay ngay, adda ibaga. Ay, baga maon. Saan ka nga umasidag? Tagpukaw man ang signal dito cellphone ka. Ay iba daw. Makapangpanganak ngamin itinaata amangga. Ay, kiting ka agala. Nagano dita ihigit di kalsada. Si kamutin ati mapan umulay. Ay, masaduta. Naulim jay nyog anak nga ngataw. Day tanto laki din po unti manggatisaan kat nagbaba. Di ka umasasidag ko na. Agsilpon ka manan. Day talatan jar aramidam. Day tagsilsilpon. Ni tagrire. Oray nagdigo sa kaun di nakpay panpansinan. Taday talatan silpon mo tig iganam. Kay, makaungit kan. Kay, Ni. Naawan manan ti signal. papanap manan. Umuliak manin ah. Ijay manan po unti niya ti pagulyam. Imbag kumano yalaan nak iti bunga na. Ay, saday. Ijayay natap ti balay. Tapno saan ka nga agpaalay ti kumkompormay. Ay salbag ka! Anya ti inyes istorya ni Marito yang ken ka, Marikwanang. Nakita kat di Twitter senam idikalman. Ay na, indandanon na matay sakit tinakam na ken ni Badong na. Nay, abay. Ni Badong na ah. Jay malata ka no cellphone nanta sa sikaswan na. Anya. Nga oray ka digdigos ka no ni Marituyang, di nalatatalyawan. Ay, nagswerte ni Marituyang. Apay ako na maswerte. Ay, tapno amom, marurudak mo't kani inteng. Anya? Day tamot ti umay ko kumaistoryaan kan kakay. Apay aya. Wun takasano mo ngamen. Inaldaw mo't ngamen aday talatan ti aramidon na. Ti agrekreklamo. Sumanao, kasjay? Wan maray, makauma. Ay, kaya't ko kumamot ti agtalnan iti karireklamo na. Tanagsakit ti lapayag ko amang dengdengag. Ore asino mat talaga mauma. Anya nga taaya ti aramidag. Tapno agsardeng ni inteng asumanao, kan rumaniklamo. Nakaluto kan dungaw. Ay, itaypay sinapsapa kun tama nga no agreklamo kan tumanan. Ay, anjat inlutom asidaan. Ay, kat je paboritom apapaitan
Ay, agreklamo kan tumanen, no saan anaimas ti ipasidakken ka. Ay, ramanak man. Oh, at ti aklaw. Ala, ramanamon. Anyamtin. Da. Apay, Nakapapait mo. pinapaitan nga rod. Kabil mo samot aminin apapait na. Ay, di mo kunaan nga agreklamo ka manan. Ay talagang agreklamo ak. Napakas na tilutob. Sana naimas? Dadaulam manan tiyal daw ko. Kakaasya ka naglutluto. Imbes apadayawan nak, ang pabainan nakpay mo. Napait nga raw. Ni kwarog la ko man tinagluto. Na, Ay, Badong, mangangkawon no ag cellphone ka. Mga nakakikita Mangmangan kang agpaisaw, ngam day tamot cellphone mo tikit kitaab. mga anak. Ay, aguray ka, ulo ti bangus day tamay subaw. Ayun kayam. Day tanto ka nga may, kasi cellphone mo. Ay kit isitan ng arudin Sanak subuan. Ha? Naglalay nga mo ngay. Tiniksan ka, ngam di nakpay riniplayan. Kasano ang makariplayak, kat awan matlod ko. Uy, itata ba dong magmag na. Ha? Papanan na nga ta. Agpalaod ka, nagpadaya met. Di na ngamin kitkitain ti pagpagnaan na. Ha, Chip, adadakkel abato iti pagnaan na. Ni. Madungpar nan jay dakkel abataw. Ha? Matinagan jay deras. Lapdan ta, Chip. Tatabataw! Ay, awanan, natinagan ni Jedi Raas. Inta kitain. Ay, kumpot ka tatabataw. Ha? Agsilsilpon pa lang, Chip. Kaslasaan na anarik na ti panakatnag na. Tatabadang! Matulid ka na, dita di Raas! Anya! Matulid ka, kunak! Ay, apay, inya ti papasamak ka dyan. Kumpot ka! Ni Badong ko ngay. Ayan ni Badong ka. Si bibiyag ka di pa, kapitan. Ay paray, agsao ka mangamin tita Adak ditoy. Ay, nabang-aranak pa Si bibiyag pa'y matlagayam ni Badong ka. Ibagbagak nga ron kan kuha na ano magmag na saan nga agsilsilpon. Kita am tinapasama kan kuha na. Ay, uray ije balay may kapitan. Day talag silsilpon tar aramiden na. Kita man. Kalpasan ana tulid-tulid ije deraas. Riniskiw may. Ngam kita ma. Agsilsilpon man Ay. Ay, aguray ka kasarita. Ay, paray! Apay. Ay, di ka di maraksakan. Tao ba'y nakayawid ni Tuyang Mau? Makauma. Na. Ito man ang ropa nanti makita kaya balay may. Di ka pa'y agyaman tayo salakan da kadagiti tanod ko. Ay, kababain pa'y kit din kan ka, kapitan. Mala, siya akong tagkid-kid daw iti dispensar. Kasangsangpot talang dito'y balay, pumanaw ka manan. Napanak lang agpalaod. Ay nabadong, imbes nga igatang mo iti sidaan ta sardinas ti pagludmaw. Ay ure agsidak iti asay, basta na paglod ka. Awan bagastan. Ay na, puro problema mo iti bagbagan. Ay, mapanak man lang Laglagi pang dyan bagakan ka ni kapitan. Saan ka nga agtitext no magmagna ka? Wait, amaw, masapul pa ay ang ulitan. Sige makadalapos ka manin iti bataw. Jaklam mo no anya ti mapasamakan ka. Dinak man panlimida na kastakwarog. Tasaan nakagpautang iti arak. Ay, talang mat nga umutangak. Mari ko anak. Agpaludak man. Manaw. Aguray, takitaik, numano da ito'y kwarta di tayo. Adda bariyam, iti sangaribo maray. Ay, awan mo. Nagaduti kwartam tatabataw. Agpaludak laeng kuma iti sangapulo apisaws. Ay, awan pagbaryak di takwartam. Amo kong tatabataw. Tapno mabaryaan day takwartam. Kasanaw? Gumatang kay ti arak kan pulutan tayaw. Mayat day ta. Makalakwak pa. May saklaeng nga ginaw.
Kaslaak mo pimpiman niya. Oh, da kami matakadwam tata. Ay, wala niya. Ay, naglaing kan. Kwaraw. Gumatang ka nga rudan iti arak. Tarugyan tayo ti aginaom. Aguray ka pa mo da. Agpaludak pa. Uray saan kan nga agpalawd. Aginom tayo nga rawd. Saan mo na masangot ti aginom ano aglod ka? Anyat unag, Lord, wano arak. Arak, baray. Arak. Chef, nabartaksan ni Tata Badong. Pagkunamat nga ijaon. Nakadumugan na. Ay, wala niya. Nabarta ka talaga. Nabarta ka matan, Chef. Ay, kasano ngayon ni Tata Badong. Ibati talatan. Yawit ta pag tinulungan tan. Sa bagay, iso tigim matang iti arakan pulutan tayo. Padasak man paringan. Tata Badong. Tata. Agawit ka na. Awan dyan. Nabarta ka talagan. Sana na mariing. Aldawan, Mare, di ka pa agawid. Apay apagawidan nak, Maray. Ingkagluto iti pangaldawan nyo kan ni Kapitan Di mo pa'y gayam ammo, Maray. Tay? Kano ing gatangak ni Enteng iti cellphone na. Aya? Wain. Iso nga awanan ti agrek-reklamo. Uray maladawak, kanak sa tilotwag. Okay lang. Ngamen, saanin ang masangon ni Enteng ti agreklamo? Tadan cellphone nga si Kasuan na. Wain, Maray. Iso nga agin nistorya talata, aging ga iti kayat ta. Uray pa'y kat agmalmalam kan agpatpatnag. Una yan. Nagpauten ngay. Syakmat ati mabisinan, no kasta. Oh, naranyag, abulan. Tuyang! Unoy ko. Tuyang, kunak! Ay, apay, dengdenggam ngagkan-kantaak. Kumananta ka. Apay, aya. Ay, mapukpukaw di cellphone ka. Ay, Kahit nangidiswam, aya. diyan nga rod malagay. Amangan man no tinakaw, Dan. Ay, hindi nakman pag nervyosin tuyang. Oh, naranyag, abulan. Sa pagkanta man ay sumartin ka man nga agkanta tuyang. Ay, Ay na, nagragsakak itabadong. Iso addi naklapdan nga agkanta. Manang biday, Iyay. ilukat mo man. Dabintanam, ikalukbaban. Angkay, mapukpukaw di silpon ni Tata Badong. Ha? Naragsak ka? Katawag dito mabuy-buyak dito cellphone ka. Ha? Anyat ibagbagam. Ay, kunak manudang-danggan na. Nagmayat tag cellphone ko ro. Mapukpukaw ti silpon ni Tata Badong. Bayam Nasaya at may tapno saan nga agreklamo ni Marituya. Sino nga ta tinangala iti silpon ni Tata Badong, Chip? Ay, sana siya. Di na kita nakasta dyan. Damdamag aklang Da kayo kada, di kadwa ni Badong ko anagiinaw. Una na tuyang. Apay aya. Ay na, mapukpukaw di silpon ni Tatayo Abadong. Ay, kunakon ka. Umay na damagan eh. Adda ka di kada kayaw di silpon na. Awan Awan mat kanyak. Apay nana. Ikak ngamin iti kwarta na, di nangala. Ay, sayang. Inalakla ko man. Ikak iti sangariba. Adda kanyak! Damot gayam kan ka, John. Iyawat ko kan ka ti sangariba. Ha? Uy, addan kwartak! Yes! Plus sangariba. Ha? Nagadungay na natuyang. Apay da ito isang aribo pa'y nana. Idulin mo da ita silpon. Di mo ipakpakita kin ni Tatam Abadong. Yes! Addan 2,000 ko! Adda pa'y cellphone ko! Iyawanan di cellphone ka. Awanan na talaga. Sa umaga,
Awanay. Ayan, sandin ka man ako mananda tuyang. Mariribo ka na lang arudan. Ket balasan Ay! tu. Di ka sasa. Tita, ituloy na pala. Itatawa ng cellphone mo. Madlaw mo mo't siguro. Anak adigo sa kaon. Badong. Intun makadakil. Yay! Ay, tatabadong. Bingayam ti oras mo. Tapno saan lang cellphone dar aramida. Anya mo ti kastoy abiyag. Anya mo tan. Apay manay. Adag pa'y so asawa. Ngamjak pa'y makaraman iti naimas asidaan. Jak pa'y makagatang iti kayat ko agatangay. Ha? Anya ko matipakain na iganday ta iti kaadat asawam. Rumbang asikati mangipaay iti masapsapul ka. Pag sidaan nakmet iti naimas. Kanawan pa'y gatang ko iti napintas adaster ka. Na. Takasano nga main badaw. Awan mo't makukwartam. Takasanaw ket awan mo't trabahom. Takasanaw ket di ka mo't agsapaul. Takasanaw ket sadot ka mo't. Na. Adang agpaiso asawa. Ngam sa anak mo't anaragsak iti biyag ka. Oray siya. At ang agpaiso asawa. Angam sa anak mo naragsak. Imbag pa'y ni Kwaraw. Tore awan asawa na. Angam naragsak lata. Ay, imbag pa'y ni Marikwa ng tabaak ngam naragsak lata. Nukas ta. Agsina talangay. Tuyan. Ay, katuon na. Kanya-kanya talangan iti biyag. Tabarang naragragsakak no awan asawa. Kwaraw. Makipanganak ton dito'y balay mo Sa anak ngamin na naglutaw. Rigla daw, tataba daw. Aw, ato iti kapay. Kapita pay. Okay lang nga umay kalat ta makipangan dito'y balay kao. Total. Ato matimakan di tao Ay na. Nagbanglo to'y kapima. Kwaraw. Regalo dala kanyak day ta. Imbag man ta dagregalo kin ka. Wain tata. In regalo ni Auntie Ilibin la. At dapay nang irigalo kanyak iti may sasako a patatas Aus? At dapay nang irigalo kanyak iti may sasako a sayute. Kan at dapay may sasako a karabasa. Ay, agasam ngay day ta. Kwaraw. Ang tidakis na. Awan asawam. Ha? Mapay mo't anapan di tati saritaan. May mayat no da asawam. Tapno adda kadwam amangan iti regalo daking kaasayutay ken patatas. Ay, wan nga raw. Ang talaga siguro akas to'y tigasat ka o tataba daw. Tising kang ilaging panumpalan. Sana balin Tinaskain kit naragsak ka iti biyag mau. Wan mo't Ang sayang. Tawan mo't asawam. Si kangay tataba daw. Naragsak ka kaday nga da asawam. Ay, kinapudno na. Nagsina kami pailaing kinituyang ka. Ha? Kanya-kanya kami pailaing. Nay, apay mait. Saan ka no naragsak ni tuyang ka? Kinuray siya. Sa anak mo naragsak. Tapay. Padasin mi kano ti agsina. Tabareng naragragsak ti biyag may. Yay. Mistake tataba daw. Anyaya ti parikot yaw. Yakam mo Tapno naragsak kayaw. Agtinulong kayo amanggad. Tapno maghatang nyo ti kayat yu agatangain. Adi kay kat agsina. Tamadiday ta. Bayam pagbigyak ni tuyang ka. Agsina kami pailaing. Iso nga ita. I am free. Hagsapo lang iti sa bahali nga asawa ka. Warag. Ay, kastampay lang ti aramidam. Idinto talaklakayan kan. Di ka katagsapol iti nasayan ta trabahom. Tapno adda pangalam iti gatang mo iti bagas siyaw. Sana bali Tagmay-may saak, Mike. Mga anak man saan. Awan parikaw. Malakit dahin. Ibusam ta kapimaw, tagawid kan. Inka ni bangkag yaw. Tapno addan to apitan yaw. Anakwanang. Hap kilo man akarnit babaw Tainak man nagluto iti sidaak. Naimas ti sida makwaro. Una, magatang ko ti kayat ko asidain.
Tawan mo't paggasto sa kasabalay. Kaumot ah. Nanakwanang. Naragsak ka kaday nga uray awan asawam. Apay. Kaya't kulang mo tadamagan na. Ay kawan ah. Naragsakak lagta. Apay ngay. Ay na, kwarog. Sana gaputawan asawa katsa kun mabaling tagragsak. Naragsakak, gaputado, timang ipatpatag kanya kagagayim ko. Kasta? Oreawan asawak, ta sa anak mo't ngagbisen. Oreawan asawak, ta magatang kumuti kayat ko agatangan. Oreawan asawak, ta makapagsidaak mo't latay ti kayat ko asidaan. Ay, husto ka dita, kagawad ko anang. Angam, aguray ka man. Ape adamdamagam dayta. Nadamag ko lang mo ta. Aguray ka. Ape adi ka pala ngamin mga asawa. Asawa amaw ni Violet. Ha? Katagbagay kayo mo. Napintas mo ni Violet. Wun nga raw. Ang saan kami asigurado itirik nami titunggal maysa? No ay ayatan mi nga ta titunggal maysa wano saan? Ay na, agasawa kayo din. Agkalay sa kayon. Uy, narigat yung kalay sa. No di ka sigurado itirik nam, nana. Taparikot tumot lang ti ipaay na. Ay, sa bagay, husto ka. Ang sapay kumata dumteng tutal daw ama amiris yo ni Violet. Ada kayo gayam ti paray ti tunggal maysa. Enteng, kudkudang man ti bukot ko. Ah, Alan ay, sige. Ay, ay, nagmayat, Enteng. Ay, nagmayat. Sige pa'y, kudkudang pa'y ti bukot ko. Ngala, Ay, na. huston. Ay, nabanugak ang nagkudkud iti bukot mo. Na, para day talaag, nabanugkan. Ay, banang. Oh, Aprusa man ti tiyan ko ta medyo agsakit. anya. Alam na, aprusam ti tiyan ka. Barang makaagas ti apros mo. Sige, mabiit laang. Ay, mayat. Sige pa, aprusam pa. Dahito ti pagsayaatan na, ti ada asawa na. Tada mga pros iti tiyan no agsakit. Kan, adda mangkudkod iti bukot no nagatal. Wait. Ituloy mong aprosan ti tiyan ka. Sige, Enteng. Aprosak pa'y. Mayat! Oops! Wait. Ha? Anya ngay data hindi sumanakasako. Usay, Kamuti, Chip. Ay, apay data, nagapuan na. naggapo ka ni Nanais ka. Ha? Apay ka now? Kaya't nakakano asagutan, Chip. Ha? Apay ka now? Nasaya at kakanukon ko na. Kastamati ko na. Aya? Bagkapay ah. Dagitay, uren niya. Data nga rin ti pagyamyamanak. Ala, usay. Mangalakan iti yawid mau. Ipadawat kumot lang data daduma. Tadyak mo't kabala na kanan amin dagita. Tagbay may sakmag. Mga asawa kang aminin Tapnosan ka may sa Chip. Wan, dumtang tulat ta data. Alakit day. Mangalakan iti kamuti ayawid mau. Kaya thank you iti panang bagkat mo iti kamuti. Aw, at tao'y Violet, close friend. Ikang ka iti kamuti. Ha? Nay? Kamuti mo't ngagpaiso day ta, close friend. Wine, paranudan ka, tanagadungamain. May sasakaw. Insagot kanyak ni Nana Iska. Agyaman na irano da, close friend. Una, close friend ka nga raw. Di paranudan ka. Close friend. Awan ka di talaga ti plano ma mga asawa? Da, ngumawan mo't balasa nga mayat kanyak. Ha? Ay, nalabit asaan pa'y anayanak Ha? Kano kay nga ro damayanak ti babaya para kanyak? Inton lakay kanto Ha? Sabagay, 19 ko pa'y lang aging gayta. Anya mo't kanday ta atawin mo? Saan amayak akar? Na ilan sa dita 19? Agbalin to at 20, waddan to nasawak. Naa?
Kat si kangay. Awan ka di pa agar-aram kan ka. Adda Jack mo type. Siguro, saan pa'y anayanak ti lalaki para kanya? No kasta. Agpada ta. Una nga ta. Anya nga tano datan ti agasawa. Tas lakayat ko, mait. Paliiwan ta pa ya. Narigat ti agbabawi iti udi na, close friend. Kastoy at ibiyag. Inom ka mo dito tersina ni Marikwa nagparay. Wen paray. Ala, umay kamot agsat paray. Timtimam lang. Saan? Umayak lang gumatang itibitsin. Imbawn na ka ni Maribanang. Kas kalaubing nga imbawn na gumatang itibitsin. Na. Saan na nabitsin di katangan paray? Higatang mula ngayon, itiluli pa. Na. Angam siya, paray. Nawaya akaw. Maaramid kaw, tikay kayat kaw. Awan ti mangibabaw kanya. Apay, nagsina kayon ka ni Marituya? Talon alawas paray. Ni, huy, bakit apay? Naragragsak ti biyagmay, idi nagsina kamay. Na, ay una yan ti panunot yu adwa. Ay, nagpadaan yu ti bangking nga utag. Ne, marito yan. Si kamot gayam day tamasabat ko. Anya ngay day tabit-bit mo. Ginatang ko ijay talipapa, Maray. Si Daun. Maray. Anya jay damag ko anagsina kayon ka ni Pari Badong? Wen, makaamun itibiyag na. Tamakaamu ak matang itibiyag ka. Naragragsakak no kastoy, Maray. Ngamain awan bibiyang ni Badong kanyak. Day talamang saksaklot iti dakulap na tiyang munang aramidon. Idinto ta siya kat agtrabaho ak. Kas makita may. At danagatang ka. Ta siyempre, nakita gada. Talaga ka day anagsina kayo? Nagsina kami pailaeng. Iso ama kaamon iti biyag na. Isaw tagnana ijay second floor. Kat siyak ijay first floor ti balay may. Kanya-kanya kami pailaeng itibiyag ita, Maray. Kasta? Naragragsakak no si siyak laeng, Maray. Agtrabaho iti para iti kanan na. Kat kastaak mo, awan pinadigwan. Sidana ti sidana. Kat sidak mo ti sidak. Anyan? Wun, Maray. Nasaysaya at laengan ang nagbaakak akasken ka. Ngam tinakiasawa akin ni Badong ka. Ha? Ngamain, sakit ti ulaw ni Badong. Agasam dayta. At dagayam utang ng arak dito'y tersinam. Wen, pinautangak ta kuna namot nga agbayad to. Ala, makamaun itibiyag na. Di oray ipautang mo amin ang kankwana ti arak mau. Aguray ka, Maray. Naragsak ka, tanagsina kayon kan ni Badong Mau. Wen, Maray. Kat oray saan ka main nga agsinublehan. Apay nga yakas tamat din. Sa anak nga rod anaragsak kan kwa na. Tasakit matla ti ulaw ti ipapain na. Awan pa'y trabaho na. Anya nga rod ti kayat na. Siyak ti mangpakan kan kwa na. Waha! Di nasaysaya atay nga agsina kamay. Kat makaamaw iti biyag na. Agasawa kayo, Maray. Saan narumbang agsina kayo? Sige lang, tatabadaw. Agkapi ka. Adumanan ti kamay. At dabanan in regalo da kanyak akapay. Sa bali mananday to'y akapay. Untata. Wala, nagbangluwa. Untata. Regalo kanyak dayta ni Lola Isnilya, idiot baong. Imbagmat, tadala tagregregalo king ka. Siya kumamay. Amaw, no apay nga awan nagregalo ken ka, tatabadaw. Ngamain, saan ka nasaya tataaw? Ha? Ngamain, insinam ti asawam. Tasadot ka manggayd. Bagimla ti pampanunutang. Apay nga, akas na ti bagbagam kanya, kwarab. Kunak man, no friend na. Agkapi kakid na yung tagawid ka.
Taurnusam ti relasyon nyo kininana tuyang. Saan kat aday tao may makikapkapay kan makipangpangan la dito'y balay ko ti pagalistuham. Ha? Urnusan nyo ti relasyon nyo kininana tuyang tataba daw. Naragragsak la tatibiyag niya no agtinunos kayo nga agasawa. Kuya, mabalente umunag dito'y balay, ma'am. Apay, kat adamot balay mau. Dita second floor. Ay, kuya, kastoy nay. Di kayat kaw, agsinublantan, tuya. Nga main, naamiris ko, naragragsak mo't laing no agtipon ta. Di kag danak, kagagita kaon. Sigurado ka? Wen, tuyang. At nangarod na sa pula kaon na trabaho. Inikanak ni Kwarog iti trabaho. Anya ngay at trabaho? Siya pa lang tagpasada. Tama kumikom, iya bangkag na. Imanihok, iya tricycle na. Aya. Ken kunana, apautangan na kano iti pagpuunam nga aglakaw. Ha? Aya. Wen, uri aglako-lako kalata kano iti mirinda. Turon, kenda dumapay. Ayun ah. Kahit, agtipon ta nga rodain. Santan a kanya-kanya. Win ah. Ala nga rodain, baliwan ta, timang rugay, tuyang. Ay na, ha? Ay, naragsakak ita mga kumaray. Nga main, naurnos min kin ni badungkaw ti relasyon, may. Ay ka nasaya at ano kasta? Kat, naragsak ka itan. Naragragsak gayam nagkadkadwa kami latakin ni badungkaw. Kat agtinulong kami iti regat. Ay katwan dayta tinasaya at maray. Kas kada kami kandienteng. Naragsak kami nga uray narigat ti adda apa nagbiag. Uray siya ka. Naragsakak lata nga ura awan nasawak. Nga uray narigat lata ti adda pa nagbiag. Intay ragsakan ti panagbiag tayaw. Iti likudan ti kinarigat tayaw. Wan maribanang, naamiris kunday ta. Iso nga ita, mayatan ti relasyon mi kin ni badungkaw. Taagtintinulong kamay. Badong, adu ti ganansyak iti naglakwak iti merienda. Di nasayat. Kaya nadamot na urnong ko abasay, iti panagpasadak, tuyang. Di nasayaat. Anya nga, tuyang. Anya ti panagkunam. Anya ti naragragsak. Idi nagsinata, wenno ita, ta nagtipon tamanay. Naragragsak ita. Ngamain, agtintinulong tan iti trabaho. Wain, husto ka, tuyang. Iso nga ita, saan tan nga agsinsina. Kat agtinulong takiday iti trabaho. Tapno naragragsak ta. Wen badaw. I love you, badungkaw. I love you, tuyang my love. Ay, tatabadong ka na toyang. Uray ka sa no arigat ibiyag, no agtinulong kayo nga agasawa, naragsak kayo lat na. Ala sigay, dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrep. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.